Kriva sam jer nije otišla u miru. Potresno priznanje Jelene Karleuše u pokojnoj Divni. Umrla je tužna što nije mogla da me zaštiti. Pre nekoliko godina pop zvezda Jelena Karleuša ostala je bez najvećeg oslonca u životu, majke Divne Karleuše. A bol zbog tog gubitka, kako i sama priznaje, ni danas nije nestala. Pevačica je sada na svom Facebooku profilu podelila potresnu ispovest u kojoj je otkrila šta bi rekla majci kad bi imala priliku da ih se obrati još samo jednom. Članica žirija muzičkog takmičenja Pinkove zvezde je bez zadrške govorila o osjećanju krivice koji je nosi godinama, podsjetivši da je njena majka preminula u periodu kada je ona prolazila kroz jedan od najtežih trenutka u životu, nakon objavljenja privatnih fotografija, koje su izazvale ogromne medijske bure. Kada su me pitali šta bih rekla mojoj majci da imam šansu, nešto da joj kažem sad i da može da me čuje, rekla bih joj da je sve ok. Umrla je usred onog užasnog linča sa mojim golim slikama, tužna što ne može da me zaštiti. To joj je najviše bolelo, a mene će me večno mučiti što sam ja kriva za to što nije otišla u miru. Voljela bih da zna da sam sve izdržala u godinama koje su usledili i da imam prelepu pesmu koja nosi naziv Sad je sve ok. Koja pesma je doživjela veliki uspeh. Da su joj unuke izrasle i da su divne djevojke. Da je sve ok i da ne treba da brine. Vaspitala je sina Jecu da bude borac, napisala je Jelena na Facebooku, te najavila da će večeras u emisiji Ognjena Amidži Show da gostuje na Pinku premijerno predstaviti 2 nove pesme sa svog albuma Enigma. Podsjetimo, Divna Karleuša, dugogodišnja radnica, novinarka i jedna od najpoznatijih lica domaćih medije, preminula je u 61 godinu života, nakon duge i teške borbe sa karcinom pluća. Tokom bolesti najveću podršku pružala ju je upravo ćerka Jelena, koja je u više navrata isticala da joj je majka bila najveći životni uzor, oslonac i velika podrška.